Assalamu alaikum, hurmatli YouTube görüşçüler. Universal Bazar YouTube kanalımızın kattalıqçıları. Biz bugün 24 oktyabr toyabr aylarında sizlerge tuğanlar mına şunday soğumga alayık kunajındарды erkek urgaç torpaqtardın bağaların bileğinden başlayın. Mına şu mallar tilege karşı satılıp alınıp kesse gerek, esi жоқ eкен. Mına şu mallar qanchadan ketdi dostum, bilbeysinmi? Çamаңda özün görsem aytçı. 38-40 binge baradi ama ola. Öte bir 100'den nары etip berет. Qancha buların bagасы? Var değil 37, 36, 37, 38. Taza 35'ten kesin berersin. Aksiler 35'ten veriyor. 35'ten. Buna alaoy qancha ketdi okşayt menimçe satıldı uşul. Mao da жақсы нерсе екен азыр. Ушул канча баа болду ат? 32,5 32,5 кетти уже мынакей. Мынау сатылыптыр. Кайсы баа болду ат? Мынау а? Канчага сурады ушуну? 42 bol verdi. 42. 42 mi verбейт ава? Сиздикичи? 45 kamar oldu. 45 mi kim var? Başı Kaysı baa oldu at? Baa oydu ha? Ana? Ana. Ondaydı. Bunların da bazı kızdı da. Öte öz hazır. Oo. Kaysı baa oldu at? Assalamu alaikum. Gel la. Ulan var kirense. Bunu ökö. Ulan. Çakırı otan. Barıp kelem aldı. Aa. Hazır ya öp görün çıkana. Kaçtan vermeydi az? Ökö. 33 binden. Ökö 33 binden bağlattır. Ketkenler sallat. Şunu aldınız mı? Sattınız. 38.500. Жақсы. Бүгүнкү балалар өткөн базарларда да салыштырып көрүңүздөр тугандар. Кунашындар канчадан экен аба? Kунajınдар bunlar 30'dan, buna 35. 38 bin mынау. Мыналар 30 бинден. Ha? 30 bin. 35'inden kim var eкен. Эң жақсы. Daha бұл да сатылып кетті, а? Satıldı. Қаншаға кетті? 29. 29 bin. 29 bin. Жиырма тоғыз мыңға алған құнажын. Мына шындай екен туғандар. Puldu çıkardın ha? Aksakal. Puldu çıkardın. Puldu çıkar tezrak. Şu puldu kolaylık satarlık ketelim. Buyak satat da gayra ha? Satat. Жақсы. Жақсы пайда табам. Ne oldu? Bağ oldu. Қанша dediniz abi? 40 kamar. 40 bin kem var mı ki? Алеке, еншіге өте бау екен, мында ұзын, жақсы, чоң үй болай. Жақсы. Ақсақал, ассаламу алейкум. Не алып шықтыңыз? Құнажын. Екеуі бау oldu? Қаншадан сұрады? 25'ine 30. Жақсы. Салыштырып көріңіздер туғандар өткен базарларға. Қанша болды кеш бұл? Qanday bo'lib turadi? Ha, Qanday bo'lib turadi? ya aytsanız al. 25 ha? 26. 25. Жақсы. Мынау жақсы нәрсе екен. Бұл ұрғач екен, ha? Ақсақал? Ұрғач екен. Қаншаға бермедіңіз шыны? 34 binge. Жақсы мал. Мынауларды білелікші ғана. Ұрғач өй бұлардағы? Ұрғач.
Qanchadan bermedingizler? 23 mingdan. Ber Qashqani qanchaga? 25 ga. Oqti 23 ga. 23 ga. Bular satılып alınıp ketken da. Eğleri жоқ та. Тилеге каршы болсо билмекпиз тугандар. Макул ушундай болсо дагы баа болуп аткан жерлерди мына ушул чыгарылышта реалдуу баалар көбүрөөк болушат менимче. Канча болду ушу кунажын? 40 миң. Сураштыбы? Канчага? Сурабады, а? Так. Мына кунажындар канчадан экен ака? 45 миңден. Сураштыбы? Сурашты. Так, канча болду экен ушул? 32 жарымга бербей келдим. 32.500 га. 32 жарымга. 32 жарым. Канча? Да 1000 сом берсе бересиз. 35 ындай бүтпөйт. Жакшы бул алыке энчи болуп жакшы нерсе экен, а? Чоң нерсе го Кудай. Nerede daha bir pazar kızı mına kunajın mı? Kunajın. Kançaga vermeydi at? Ha? 32 jarım. 32 jarım. Ana gör ölçü. Oo. Жақсы kunajın ekan. Эми эркек турбокторду кошоюнчу гана ушул жерден. Ассаламу алейкум. Кайсылар ма болду? 30 миңден. Siz suradasınız mı? Kaçtan suradınız? 25'ten suradı var. Erkek turpuklarının bağları 30 binden kemi varken 25 binden suradır. O yerde durdu. Eğer dersen kötülmedi gene tap geldi. Bunlar şu turpuk erkek mi? Erkek mi? Kaçtan suraştı? 34 jarım. 34 jarım görmediniz mi? Alasın mı? Yok gör otam da. Ha? Gör otam da deyim. Tartıp duruyorsun mu? Tartıp duruyorum baksana. Özüne tart koyun öz. Özü sal uruş çağırarak tapmayla koyun. Bunlar turpuklarının bağları kaçtan eken? 40 binden eken var. Bunların yaşı qanday? 1 yaşardan ötken. Жазғы 2 yaşar bulu? Жазғы 2 yaşar. Murat. Murat. Kana şu dıykan turpuğun göreyim sana. Kokmaz. Satam geçer. Kaçdan dediniz şularda? Kaysene? Bir yana gün çıkıp kaldı. 70 bin dedim. Bir yana moyun vermez. Gün çıkıp kaldı ilaçı. 70 bin, 35 binden. Sıra şurada 50-55 mi? 55 bin vermediniz be. Akırlıksa. Qaysi satılıp ketdi asaqal? Bermediniz ha şunda qanchaga? 33 bin. Tamaşa qıltasiz. Nerede bir erkek turpoq satılıp ketdi oqshaydi. Aldırak jetelengchi aka. Son berdi qoldilar. Oqsaqal aldırak jetelengchi bir aka. Oqsaqal endi. 32.500 ga ketdi uşula. 200. 32.200 ga. Ne geçemez. 32.200 ga жақсы. Öz dagı eti var eken da. Qancha baho oldu uşul? 28. Жақсы. 28 min bermediniz. Ayağa bastırıp verin aka. Ayağı zakon. Haligi turpoqtordu kishine ko'proq qo'shib ketayın urg'och erkegin. Qancha oldi aka uşul? Eti var eken ha? Qancha? 33 min kemi var bu. Ana soda olsa koşan tartıp olan ana. Çok derdi. Yegasinden boş tartıp. Yegasinden boş tartıp. Ma tartdim. Oqsaqal qaysi baho oldi aka? Qanchaga berib aytasiz? Qanchaga berib aytasiz? 25.500.
Кийимине дагы пастебет экен да. Мындай базарда жок. Ошон үчүн нөкө көрүп турат ана. Мош кашка канча болду экен? Ак экен а бул а? Ак ала. Канча дедиңер? 25 миң. Канча бердиңиз? Ана ургачы торпоктор жака өтө элем. Торпоктор канчадан экен? 23 bin sonundan kalma. 23 миң сомдон кем бар экен булар. Булар баары эле эркек ба? Эркек торпоктор экен. Ургач торпоктор жака, ой, кечиресиз эке. Өтөйлү чыгана, ургач торпоктор жака өтөйлү. Мына торпоктор канчадан экен? Ургачы эркекпи? Ургачы торпоктор? Ургачы эркекпи? Эркек. Канчадан экен? Пулу канчадан экен акчасы? 20. 20 миңден. 20дан кем бар? Verke. Qana. 12,5 versem 13 veririm. Ha? 13? 13 veririm. Ben 12,5 bu. Qancha berdi? 12,5 Ber tamam. Selber olup ketdi. Urg'ochi. Sen turli aytasың do'stim. Bunlar urg'ochi. Urg'ochi ushlar. Urg'ochlar qanchadan ekan? 15-16 dedi o tamam. 15-16 mingdan. Buna torpoqlar erkek urg'ochi. Buna urgaççı bana erkek. Urg'ochisi qancha ekan? Urgaççı 15 kan. 15 ming kem var. Buna 16 kan. Ya buna torpoqlar qanchadan ekan to'g'al? 18'den aldım. 18'den alındı ha? Ha, mineke. 18'den alıngan yerinden bunu koşayın hem. Buna torpoqlar qanchadan ekan akalar? 25 mingdan kem var. Bunlar biraz so'ngroqlar, urg'och torpoqlar. Biz ham shu bilan 12 minut boyu sizlerge erkek urg'och torpoqlarni, qonajinlarning bağlarini, erkek buqalarning bağlarini bilib o'tdim to'g'anlar. Эми ушул чыгарылышты жыйынтыктайын. Видео жаккан болсо класс басыңыздар, каналга катталып болсоңуздар, катталыңыздар дагы. Биз жыйынтыктадык кийинки чыгарылышка жылкы базарды кошуп кетейин. Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү базардын абалы эгер тааныштар көрүнгөн болсо көрүп коюңуздар.